Kada govorimo o čitanju na srpskom jeziku i čitanju na engleskom jeziku, velike su razlike. U pitanju su dva jezika sa potpuno različitom ortografijom, odnosno različitim odnosom između slova i glasa. Na srpskom jeziku to je transparentno, jednostavno, taj odnos je jedan glas, jedno slovo, čak se smatra savršenim ortografskim sistemom i zaista se lakše nauči da se čita, brže se nauči da se čita na našem jeziku. Kada govorimo o ortografiji engleskog jezika, to je ta duboka, netransparentna ortografija, jer postoji čak jedan haos. Jedan glas ne označava da se piše nekim određenim slovom, nego nekim potpuno nekada i irregularnim, kako se engleskom jeziku kaže pravila, i potpuno drugi mehanizam se samim time aktivira tokom čitanja. I jedan i drugi sistem u jednom momentu koriste takozvanu fonološku rutu, odnosno dekodiram grafeme i slova i pokušavamo od njih da prepoznamo koje se reči radi, ali ipak kada su u pitanju jezici nepravilne ortografije kao što je engleski, potrebno je više te vizualne memorije, odnosno automatskog prepoznavanja reči. I greške su samim time u čitanju drugačije, nisu apsolutno iste.